Sa arnayana, oya wo chonen rut kile bai buni moli kira. Sa ama pinakantin na tawa ama na Radio Fiji 1. Kalau ngali baga penenu makaya macam na belang tarwati ang dawaro na Radio Fiji 1 betul dobai bici. Oya wo lavinia nambuli mana simba ondo talitaka na Radio Fiji 1. Dalam ko polis matawalu susungemba ang bula bat make Radio Fiji 1 emba. Na Radio Fiji 1 nandumoy bitin bonga ni BNN. Ni sambul binaka se kuengo na pagleleka ni nonde tukutu kuena mbongi ndai sabi baka salataki na ministani bi baka takataki chone usamate bi kemunini togni takataka mena tauri bagi ne sobo ni tamata takataka ena baka rawayongo tukuno usamate ni netiko sara ena tini na undul nandola ne tutongi beira na itauki ni takataka ke baka esiang ni tauri bagi ne sobo ngo e tumbu ne sobo ni tamata takataka kina ronandola ono sangabulka olna sende nindone aua. Sibe ni rono ndolu tulunan rau na leone vanua ersa bagaleo fomoti and a free medicine registration drive ka wador tiga na ngunu gona ministry ni bula tiga butagi na bagaleo fomu and a madao sauti ka rono ndolu tulunan rau rua sangabul ka ono na leone vanua ersa bagaleo fomoti and a ono na vanua ni bagaleo fomu and a bese viti. Tukuna na minister ni bula Rosie Akbar nindunan rau bas sangabul ka ruan na wani mate e rau ni soliwale e na vengarabi ongo katiko e balimbula ke na pharmacies e na nonda vanua e na ngonongo e rau tani rua sangabul ka ono undul na liun vanua e rabakanga takatiko na vengarabi e sa rei tiko na bal ni bola ni vending ningi me na tauribaki e nduan na mobile app me na rau ni bagaru tak na madala ke ni vending ningi e na ambakibo kaya na supervisor ni vending ningi Muhammad Sanim ningo endo ni tubutuba esa tuba kata kitiko na madala kede ni binding ningi ena bakante ota ki beira na liru bonua ena beia tini kalima miniti ena non rataliboni tuko na Sanim ni na lebu ni tukutuku membaleta na app bo ongo esa na bakarita kitiko ki beira na bei tambal ni tukutuku ena ngauna esa na bakante kikina na tubutuba bo ongo kinang gitu e tauri bakendo na bisa binaka na nonda matatimi ni Fiji Airways nrua e na nona duruma e nungo na sota ni National Rugby Championship e Australia. Erto marutaka na ibakalislesi ni sota na beka e barita tiko na nonda matatimi e ni kabani raoni. Rono benga en rabitiko na matatimi ni Fiji nrua ke na Canberra Vikings e na be mama ni diwa e na mbongi ni mataka e Australia. Mai da vekiri na Vakeleka ni nonde tukutuku na kena ikuri e rano na sema na steseni na Radio Fiji 1 ke inambula FM ni wadhingi vinaka. Nimbula binaka na yalangunga andi moala radada ranalika o tikonga na tao na singatoka ando talitaka na bakaronga na Mbula FM nambandua na sere. Ya dora subuli kurnambili. Borani batukara hambara binanga. Total takinan na barongan ng Bula FM. Nambang 2 NSR. Bula! Bula FM, nambang 2 NSR.